Fáilte go Limerick agus go Páirc TUS Páirc nGael an go chlufa Leathcheannais na hÉireann orthe ag Electric Ireland is it Gaillimh agus Tiobraid champion the moon agus Gaillimh hainkisteach as dóid tríd an cool doras chlufa Leathcheannais fao seachtú déag don an chlufa Leathcheannais eile ar bon amach. Tá muid le fuair na Gaillimh dús agus mar tá gan feta se Sean Kelly as goman céanna se bhainisteoir sna Commentator Thomas don champion ní sinsear chundé tá sa gúil. Tá captí na fórne tá sé sin an díomh dó duine gohhirt as béal an hára sna Cahal Maloney tíh leis a fearchí wara Dara Burke. Tí móga sin tá fear láidir agus fear mar go dí se sa bheachtas Jonah Donnan agus tá an Rhys O'Connor stach an díomh a cúil le rin seaachtaí le rin clufií agus tosín sesin mar chud gohhirt as cín wara atá na cúla. A lá na Páirce fear bhí sa bheachtas scoil sna Ómalídí agus tíbhlis tá fear chahar na Gaillimh Sean Moran as a gusláán gears. Na tosíonn sin bhil tá Rona Murphy an dahas latas dréadach láín Cillian Roach takeísteach fear hosín chéchla fi gunne bhlach a cha takeísteach in Nganzi Ivra Dóiag agus Brian Canlan atá mar lántusach se an Carú clufa déag imi agus sin in Nganzi minar na Gaillimh agus is choíocht an hain a sin. Agus an eiclis fear tá hééis fille ó droch chortú for sé tús na blian na Harry Holmes agus Bert sna dádaine at béal an gára agus de súg me Harry Holmes bheith an na bheitcha más a bhí se gonne bhlach lí sinna chéchla d imir se agus eis a lá in éana go háile an trúna seo. Well, Tiobraid will ta os cyn benach fishi sé lá a dimmer de glyffe canis na moon glyffe a rúsid agus war fe cúb imlor ar fad imri acu agus an sé glyffe ar fad. Ta gúlta dar English agus tímógus sin ta captain na fórne Cahal O'Reilly give it a trí give it a cúig ta David Ryan on O'Dwyer give it a sé agus Jake Donnan Húlan in Nganzi give it a shot as an tían nach lána Páirce Bertves an lánach godíise a bhachtas na Tiernan Ryan agus Dara O'Hora agus an chins na tosia beise de Bragamore verta for cool glyffe canis moon Stephen Tobin in Nganzi over the Cárthach agus Cillian Minogue in Nganzi over the Cúige agus Billy O'Brien in Nganzi over the Dóiag with special free session Tim Yadó fi se an Hurling agus an hardas na Cúige seacatí mar sin Tim go cháile a well tan garwach mar rinne se hain gimmer go hippedáin Tim se gon dá chundé mar sin be Billy O'Brien ach be se simúl ma cinnta go nearcáde agus beidir gúil fósaige i gahir na Gaillimh mar sin sinna fu an hippedáin James Woodlock banisteoir hippedáin agus Kent Burke banisteoir na Gaillimh mar sin vertica blán le taithí níháin gimmert clufií a chamán banisteocht an trúna seo agus captain réturn léine bhil sinna fear as Commentator Páirc agus chéad chuman bhí Liam Rush mas bú mo chuimne Neacha se cuman na fianna sinna Chris Mooney agus sesin a Gannis ar glufa se bhí se i Gannis a riontágan na clufií a Gríomh na Mún agus bhil bhí se a bhaid na bheadóige a chohfuil san líide clufa canis na lein idir Cluiche agus Loch Arm mar sin neart taithí aige don nói agus sé bhí Gannis clufa canis faoi ficinn na bliana scate idir Corc agus í bháile don nói Corc a rún ceann sin nach bhil chur í bháile i gcearta sin tá an forc fluch go má go leorbáistí caite in seo gaiir Limerick le rin orintí chléig mar sin Bei sí sciroch agus pastí ó fluch go má bháisteach trum go má an átachaí ach dúis mhór an dáirann seo átahaint amach a glufa canis na hÉireann tíir sé ar a glár nó Cilchunne ach chahar beidir go bíad Tiobraid tá níos feiceil i gotí seo feachtas na mún a sin grúteach agus críad na mún grúteach go Gaillimh hús seall hí seall le bheith féil tróp agus dá drochhúilde sin i gcuine Cilchunneach tímá sin bhfuil si blach líomh faoi ró bhfuil siad le carman agus an éifir si ceannaá ar láig mar sin Deacar beidir a bheas cáil an dáirann seo ach go bhééis an his seacanúmed céhés a glufa canis agus céhés a fágáil sláán le críad na bliana seach mar dearman anstúir léide Brian Canlan in Nganzi na Gaillimh Spáin se beidir a méid clufií tan na himráí óga sé immert agus bhfuil nítar se sin nach fenna deárad go na himraí ar fad agus bhfuil muta tarnte ar na bhíon na tein agus níos éist mar an árad náisiúnta agus an sin bémar fáil réad go chlufa Leathcheannais na hÉireann.
Well, slú brábal isteach 15 beidir níos mú a Tipperdown na seo ná as Gaile ach súla Cluiche Iomána na dá seam náide don nuí agus na Gaile bheith feiceann sin lá Páirc bursa sé glogad glas lídí agus móran agus sé runa Murphy tá isteach go lána Páirc clogad bán mí tar lídí go minic agus bhín go himnaí seo tuag sé dáir chéile léadú má lídí bhí sisna gimmert go chumanníh go scoilníh Rayfields im léana a goile CBS an téanach agus rins go himnaí sin gimmert na chéile I glufa Leathcheannais na hÉireann lá sin agus má bhín Cluiche seo chumá a sé Cluiche sin bhain bé trúna má ein I brandhar seo cum cáta sé brandhar ach an stitar catteteach agus stitar fáte ag Tipperdown na dús agus Tiernan Ryan obhhaidenta puck sé grútse agus túsma ag Tipperdown an seo tá sé deachan na puck an na séir seo gáil deachar sellháil a liúid ach an chéad seans an seo ag Tipperdown beidir an chéad scór a chur ar chlár an scór ní hé riina tá mar sin an ach tá sí floch bháiseach stopínis go le cúpla númeach ben far sin sleán anseo a Páirc nGael ach an chéad éireacht an ceantar builte ag an dúthúil sí crín tá sí imi muir chéad cean chur mú ag ón Sean Kelly mar sin cúlbar in na Gaillimh cean fada Fidmór girls an cean sin fáte milídí I mí sus a tosiet an go maige Robert Burke sa glob céanna cean dáinteach dólín na lán tosach ag Gaillimh seo agus an go maige cub Jamie Ryan Shearhainse tá Roach sosta tur faoi a chud Cillian Roach Crean tá sí sin haar an sasa an scór ag fersc go hanna creaga mai locha agus cean na clubban tá dulchan cíníntach in le rins blianta in Gaile agus I chéir scórfátige agus an chéad scórfáte ónnimmert túsma Gaile Cúlbáide Tipperdown cean sin titan sí machas láha Ewan Murray fáte an dóir tá go mag Murray si sin chosír agus a spásna sin seo ag Tipperdown cholan sí sin cean álinn dóí na lán tosach an cean seo dáintear baile lán tosach aol se Tobin Har hart na siúr Tobin ísisiil sábal dinta Kelly a tarniag Maloney annabar dinta leid na Gaillimh an tá dearg le Gaillimh nó Tipperdown cool obairínta dinta Tobin an sin ach sábhalínta dinta Cúlbáin ar sí sin éasca agus I ghilíisiil Burke a sleanú Burke le pas lábha leabhlachil dinta Tá deasan tam sin smachtaí ag Jamie Ryan Ryan I ggéil siar hí fáte leis Tipperdown agus fátin tam se Jake Donnan Húlainn Dína lán tosach sin bindal amór lán choolaí na Gaillimh sin na Dara Burke Jonah Donlan cúna tastahaid si tar fátige tá sé deacanis an sitar úsáid tríd na línte an trúna sem mar tá sé sleán fáte ag Rhys O'Connor fear Chihuahua Dína lán tosach na Gaillimh sin Brian Canlan tíomh le clé díad ó na chumán ach sleánaíonn sí sinach ní thug sí sin amach sa cúbáid in na gomán seo dar English dina goach fáile ónar Dwyer farcil an agus Cormert asan seo ag Tipperdown suas a tíomhlíne chul duine bán níl ach be rás agus sleanna sí seo go má fear na Gaillimh O'Connor chumach chu lécht go bag fear Tipperdown chumá agus puck sleas a bhééis an ach luas lastrach fin ceantin Cillian Minogue go bhí tiachtamach ar an ceantin áil se that captain na Gaillimh cum an bhéán rára a héana agus Harry Holmes agus well mar tá scan te go mai locha opar na gapalta de cub hí siad seoir eile rins blianta I mí susráid idir bheith an ceantin builte ag Cathal Maloney Susa Joe a leabhád an na chlopéin Harry Holmes agus tá bháisteach a titim go troman seo a fart na Gael fáte milídí a bhfuil níl in na bhróg hainteach an cín fáte Jamie Ryan anna sa glyfa seo Jamie cean dáintear a steach dólín lán tosach fear na Gaillimh cuairtú puck sír tan siile fátige It actually far Tina managed to do it. Started Holmes, it's Paul Holmes turf for cool. The chance again show Harry Holmes, Ishil, Harry Holmes log here after the one did the time she go to Dwyer. August Shanson do here for hole. Oberwad into August a fought and chug Ryan be kick score again. A will Todd Dor Cooney fought it. Gaillimh Cooney and Keen. August be Hulla score Kenneth my brand there Tille to Ryan and shot a Garhan Limney. Well, it's an Amsterdam time. A Lord Taura tá sé a dúirt an segus fear na Gaillimh tití síos agus ní bheithe súla tar leat tú éí agus well feiceim ónach don nach an sin
dún na Gaillimh agus a caihan na brístí geara. Ach tá sé a dúirt an seo agus na cníalcha Harbheith dechar. Se cúpáir Hippedarn. Dar English mar sin, scór na sé testal. Ó Hippedarn chead numa go le Cárthach an inscór fós. Ceann sin Leathcheannais Donlan. Sus tíbhlinn to go maith fád a Kieran Lean. Hug Lean second agus níor hug Billy O'Brien second ró. Fós go mata Lean. Tuair sé faoi ach ben ceann sin a mú agus an ceann sin ar yes agus a fóríl. A chahar go Gaillimh héis tús mácha leis héis chunamed. Agus bhfuil an mór sin caite. Englishish, Champagne the Moon. Gur an chéad scóráil. Murray an dechan sister sin a léamh. Se léiteigh fear na Gaillimh. Fáte go Malidi, Freevrú. Lord Páirc dionn se go deas dós himpeall a fear. Hippedarnach den go Billy O'Brien an tamsin. Malidi fósig mar leis tá Robert Burke an tíb seo. Malidi compórteach leis titir an tamar fad. Den go maith fear chéad chan Árann. Pas clisteach fadile, fear wadach roiach an dachlub bud to the chéile Gavin Mair. It's O'Callaghan an dechan sitir sin chuch an cín inniu. Agus fáte ráisiigh Tiobraid, níos tá seantaigh Ewan Murray, fear chuir le céile. Freevrú Maloney, te Mike Maloney te níos ág Murray. Murray chuil síos a sitir, tastin cún away. Cún na fáteige. Dún a hain Freevrú. Tá sí sin a scór má gón. Bhfuil sí sin Árann sas ná an sin scór ítach ar fad. On dún le scór das, an chéad scór fáteige hain. Agus Tiobraid. Héis sin séanúmed ar chlár an scór gan chéadar. Agus tin go macu. Fada haintin ceann sin, Harry Holmes gil sí sé sliteach ar gúte ag Jake Donlan Houlihan. Tin go maige. Tíar an roiine breanach an cín. Se dún an tam sin bhirt le chlog a buí. Siar hain siadach. Cá mór an ráach a gholch an cín. Kevin Mair agus Ewan Murray. An nuirce chéile agus ísio. Fáte Cathal Maloney is captain na fórne. Bula sé ceann. It's dóní na lántas ach níor síoch fada sin agus. Tá sé dechan an sitir sin a rútal an smacht a bhead ar is litir. Sin na Billy O'Brien. Sús fada tíblin is an ceann don séireach. Seantaigh Tiobraid chuir a chó scór an seo. A bhfuil scór a cub. Tá go divan agus a sin seoltar sin sastan ag Cilí Minogue an tam seo. Agus na fórne chó scór. Agus muid tarnta 7 nua caite. Aber Burke mar sin. Gear hain se smacht go hálaí an tamsin Rhys O'Connor fear Chihuahua. Titin sí machas láva Cillian Roach. Agus tarlo se sin an trúna se cumú cad harlas. Váisteach a dúirt an seo. Tin támhain sin ag David Ryan. Steach a dro Minogue is fear chuir le céile. Dúir le zóg. Ach an ceann sin cáilte ach grúis an puck slasa. Agus puck slasa go Hippedarn tan. Agus Jeppin. Na planan agus na chef na ar fád a bhí an dáhhainisteir. Kenneth Burke agus James Bullock an dáíomh beidir bheith a gaibh dún sitar machfuil an decar sin íana agus a bháisteach an sein. Dún cinn ceann chuir tasna Leathcheannais Rhys O'Connor ní eile sí ficasús go dtí seo. Fáiste leis Tiobraid tá. Agus Cathal Minogue, Cillian Minogue chun tíbheile. Ceann sin Leathcheannais agus déite go má. Ag fear na Gaillimh, na seanta Gaillimh, Holland an sí. Isteach tú Harry Holmes ach tá burtas te trúr Tiobraid go divan tamsin an. Fear a híos a rugad agus fáte leis an tamseig Jake Donlan Houlihan. Ceann tú sí sin gear. Maloney de go má ag Donlan. Donlan is ag methar agus Gaillimh a gaibh sitir. Ach siar hain siad. Agus spás an seo ag Jonah Donlan. As come Páirc má Páirc. Tá sin fada. Grúte agus smachtaigh ag deas a Cillian Roach. Bhfuil an ceann sin slónaí tá agus tá sé dachar in na himraí seo. Ní bhaint in sitir smachtú ach an sin an cumán is nach smachtú. Ach Cillian Roach agus Harry Holmes éimi stepar lína lántas ach ceann se fada. Agus béidir go bheith sí seo ag undúin. Ceann fáte agus íse slónaí Donlan. Tenta go maige airí. Gúling bra féral tin sin ag marta cup. Fáte ag Sean Moran. Moran tenta go maig Roach. Tá fertíh stúró. Ní thugann sean pass. Ach bhfuil sí sá fada. Tá sí Árann sasa an scór fad. Agus an dár ceann fáte ag Roach. Bhfuil thosa sé a chéad cuppa cluiche. Agus an sin cháilte áit. Ach tacaí leis go láidir inis.
agus Gaillimh mí Ashran Keen náid síle náid dó. English marsin, bud an tisin fad dro Murray Nísnan, mó tak gudí seo, bishe sí. Ach ag Rhys O'Connor cheart mach stitter sin fic se sosaí. Agus fáte go Melidi an eclach gudí seo. Melidi, stach mach fadar na Rona Murphy. Murphy, fertíh leis na Kieran Lean, a seantar scór, beidir go Gaillimh Cuinar Chúl, tóca Lean a faointe, agus chuúlí níidir le fórne éist. Agus na scórní ar fad ag Gaillimh, tachtón immert. Agus English, a Gerrit, gol fad éist, Curtu Adam Ryan agus Ewan Murray, tam seo beidir, a dro Ryan in éist tainse, Grúteg Ryan, Tag mag Ryan, because we shall find to Hogel. Force again after Spórt to get him Ryan in Hurling Keen. There's a Queener Hole, be keen to Hushin. Ryan force skim of Lesh, turn and pass again on Cart. Oh, because he called to Tobin. August that good Shastach na Lavi Shin, V cool again. August will loyal data cool of it. Potato Páirc, Stephen Tobin. Ach, the Nekiana Gahadam Ryan. Well, Hook shall Lesh and Stitter, Hook shall pass again on Cart. Asta Kenyel Hushop, Bays Gehirko Tobin, a Hulishdassalov. Ach, chance to be moved. Dinta go mass an Árann sin. Agus dinta go Hurling, along the park, in time she Tiernan Ryan. Ryan Doohan is staff to follow Tobin. Tobin smattig as. Heave love a clay. Costashi. Agus he shin. TV stick the posti and score. On Radka. Like long toss of Hipperdorin. Agus Eshin Haitian Kate score Rohain. Agus a on the Lighty. Shin Garhain's Gaillimh shot. Maloney. Lav looked into the situation. Melidi, free, and Dakish na Rutal. Fáteag Murray, Shantig Murray in the Fornia for a whole score. Be Keko Goodach, Tanyar Tamaga, Agus a Shin Dinta. Agus the Fornia, whole score each, not Cartative. Cluiche na Gaillimh, Sean Kelly Curtu, Schlitter Tidim, Shachas Emer Della Capin. Can't you put down, will you put ticket? It's old Jamie Ryan. Jetta mag Ryan a Hainagus, Jake Donlan Houlihan, Ryan Turfee, Eileen Fair year, ach row year and Thompson. See you can Kudamu Gaillimh, can the one Kudamu Tippedarn, this Tippedarn, Hummel and Yishkupi in Keder, 14 time shot, Dara Hora, Mo Tidach, Joe Tobin, a Hashan Leathcheannais Burkach, Niela she Fuku, Agzi Fukumachs in there, Fáteag Minogue, Bulta Tivline, score and lay, on score of odds, a Killy Minogue, Agus a Tippedarn, Yimichan Keen. Going here, there was a Cluiche shot. Agus taking as a Chéile Fáteag Tippedarn. Kelly Fada. It's all homes at a Burton Chin Tippedarn. At a Bishop Grúteg Gaillimh Tá ag Sean Moran. Sean Moran. Count down Cheristach for the Callan. Callan Carol Cluiche Dig. Shishin the V at Banal Nora the Noy Hall to the Gunja and Chlor. The Queener Hole and Chubby at Nobby. Ain't no free couldn't check count down. She had Tast and Hole. At the Dylan Doring Anzi Maroon on. And she David Ryanton and Anzi. Gormagus Bui Hipperdorin. Country Pulse to So's Fad the Tivline. Bertus Gaillimh Rhys O'Connor in the Rossa. Schlowning Rhys. And Schlowning Farbadorin Ryan. Actually fought to get a Ryan Aberjut to get. A real buntish the fought to get Exan Aberjut to a fair Hipperdorin and Adam Ryan. Bertus na Gaillimh Brandor Chéile. Ní rough fair Hipperdorin. Agus chance ag Tippedarn. Hurling Keen le Rá Faointe go Chéadúr. Is ní léon scór fáte an foxí go dtí seo agus tíle dé carte. An big léirann sin an commas go néimnar seo agus gon réitear chumá scí leis an nimmert go hádas an cnéalacha seo. Se an dún se ceanamú ó foxí cean fáte go nimmert. Bach chead cín as cosadach ag Tippedarn. Mai leis an cean seo choir san trastan. Cean sin bultige agus bulteir san trastan aige. Mar sin, chéann na dig. Agus bhfuil tá Tippedarn áta bhí sé péidirtí hir, tá sé péidech an cín. Gaillimh fósa gimmar til immer gear úsáid, Jonah Donlan faoi bhrú, Gavin Marriott a hain. Op an na gapal dintan seo gabach Ober Hán Séireach, Maloney i géalú leis. Tinta go ag Maloney is gefalla Jonah Donlanach. Tá sé san áid chéanna, stachad ó Canlan. Stachad ó Cillian Roach an tam seo. An chosin dinta sin ag fear Hipperdorin. Jake Donlan Húlin Gerald Shees at a Schlitter.
Fáte Cillian Roach is Hurling Keen. As I decker a stop on her and free. Pass task for the groin. Agus on over Dintach, Bishop Shibach, Brian Canlin. Canlin, a queen or a score. Will a head score again. Top. Agus and Varn the Lady Reach. Agus a head score. Fáte Merchant. Ein score dig. A head number dig. Had the Reach to Joe Murray. Can't you late it? More, my father, Jonah Donlan. Jonah fair Lord again, Leisha. Shin Leod, so not to be cared. Agus David Ryan and Lace and Concha. Concha, Bulta Fada. Like Shane Ryan Thompson. Tobin and Gary Fickasus, Minogue, Gary Fickasus, who fell to the Chiller Fair Padarn. Well, it's coming over, but she fought to Egg Minogue. Agus Shin scored gloats there, Fad. But for Shapedo, no, it's Kane the Killy Minogue. Agus for Shacool, Egliffe Cash the Moon. Ha, no, but didn't take a Gadisha. Agus well fair. Dara Burke, as fair Kiwaravi, a Mindalon. Gadisha, I mean, she said he should need all them good session, Law Knockley. Loch Corlage Tashtach. Agus Irian Takimach and shot. A Breathnach. Can't you put it? Malidi Gary Fickasus. And only Fickasus, pucks here, ta, generator. Agus fecin món McDonagh riocht its own team líne. Sepan gúilse Carcaglior. Dara Burke fecin Mulin. Ach seo an chéad chance go Brian Canlin. Ní hosa se an facta se an na puck na séire se. Cillian Roach bhí orba a Gaillimh lá clia. Agus a chud a scór cinnadach sa glufa agus méid a cup tá feiceáin. Agus Reich Mahagaí ar a gceann seo ó fearr Ardrahan. Canlin Rabola agus dinta go deas aige. An sin fearr bháin ar Páirc tanneart taithí aige. Brian Canlin agus beis na gur áit bhaint amach ar eisiau ríist I glufa Canis na hÉireann. Sin clufa má, clufa tainneamh. Gadisha, macht idir Murray agus Mahar at east, vertical suas. Can't you late Jonah Donald Titin shot. There's a rate to row. My happy to capture basically Jonah Donald Fossa Tala. James Woglock a quarter puck seer. So can you look at a jack a bit? For row yin and the lads Ogashov at Titim at Tala Marta Shan Sloan. And Jack to far crew as a Sloan. Can't you catch that? And the rogue one is Maria, Fossick Jonlin. I guess Jonlin Dilligama. So take a dash and Tomshaw Robert Burke, the failure of Stach and Love. Stach Joe, Brian Cannon and Tomshaw. A Cannon Lodge it. That Burton. I guess Shinchin. That Burton tip of Durham, be kept by Shadnana her Tamachlo. Called to Gunnar Dwyer. Fought to Harry Holmes. Shitter Queen Stig Holmes, Zine to the Rater. I guess Cousins Watch and take that tip of Durham and Chin. I guess Cahill O'Reilly, Hain, Law Holy, Hippodarn. Gior, ag Patrick Ryan, ag O'Reilly, agus Glan and Cheshire. Concha Cruta Collins in there, Dara O'Hora, Sposs and Chug Murray. Sposs ag Miguel Cheese to the Shitter, Gavin Mark Brewed, Murray go hard, ní Dolam Gulchi Crean, agus Neil. Agus ní Warshan Concha, Soshka Pug Shashanska, Gavin Mark, Tiatrash, for one of the Rioch. Agus Concha pulls it, like Sean Kelly. Lates it, I get into Gama. Like Farta, give me to the house along the park and jug Hippodarn. Sathairn Ryan, forcing him up to Ryan. Free route, like fair in the Gaillimh, Ryan forcing him at Lesh. Pass, like Tobin. Tobin, Gerald Himpler, Burke. From the buntish, the fought to get his pucks here. Has Tobin a cleaner a hole. The fair TV Stiro, did the cool jug Minogue. Smarty Das, someone to take Kelly. August Glant Tamach reached. Agus an tá Derek le Gaillimh na Yale should cool le beds go score tip on top fiere a Sean Kelly a key to go Gaillimh for the Cluiche the Sava Inter to dintige agus well ma chunnin tip on gemacht took and cool dan tiu cooling fotic Minogue ach tá Gaillimh free runchin agus Cárthach will like my Cárthach generator agus I can't let Ronan Murphy fair for hit the Hurling
Agus the end free will Dara Burke free Roo. Agus Cárthach Iomána to Garona Murphy. Martin Sean Kelly. Ikinsu Kadisha na Haha Volintach. Agus an tú iirecht ar chúl ag Tiobraid. Nach an cool gate to Gaillimh sinna a warid a gunne chilchunne. Can't late to go ag Patrick Ryan. Agus Tiobraid and Delphi a fast stach Murray stach for the Tobin. Tabuchi Holland stach on the Craobh agus Árann Sastan score glote for the Tobin. Agus Tobin agus Minogue. Crow the 5 na. Agus Leathcheannais Tiobraid and Taki Chinese lodge and the Gaillimh in the end of sin to Takiach Gunnan Harry Holmes gear near Dall. I'm sure he's going to puck sear and China get need Harry Hofekel looks like Cluiche vision I've locked clear. Tassin score high Murray Sheshan Hofekelach Stuart in the Himmer come on call to Gavin Maher. Agus Ashton Chemo in the Himmer Burke Stafala Tobin Smachting him on Thompson Burke a Bishan Chashis Gar Padorinia agus Shantic Stephen Tobin in Conchin Tarni ege Hard Sasnon agus well Tom Vern the Medi ge Chira Churin agus how long vek mit Beidir Árann sin Gaile Mata Tobin a Craobh Rakistin sin Jimmy Ryan Shefadle John Donlan Stachadro Clean Roach agus puck sér grúte a Gaile agus sin puck sér vi tastar up agus can isk go maith chepa go Brian Canlan agus tá Tiobraid gimmer le cosnar sa níl Gaile go dtí seo agus Jacob Beidir halú cábhail timnúir sa le Gaile agus feic mu teapan Sean Mornhol Shear Beidir nuair seo ach neall muid nimmert agus Brian Canlan se puck sér ní me omlan cínta cin maile teir puck sér Oscar Jonach fáte Canlan go Gaile se ceanta tastab up Can't put Ishul nach I built Tarsan Sastan again. Long as a van the light Irishka Hurling. And there's one with his figure cut to Gay Dan Chong. You didn't take him off. Take a Dasig, Billy O'Brien and shot. O'Brien Bishop Sheesik found the guy of it into Gama. It's into Nisar come Thompson. Fought to go Malidi. Imerta Efekalach Av look at it Ego O'Brien. Agus Boss against their free. Took a pass. Adam Ryan. Queen Himpel. John Donlan agus well puck sér agus tá dar Beidir Adam Ryan Thompson mar ri check into the team puller Donlan nach Beidir Harncha love sheer love Donlan Sheesach Chut mu gnam Ifutu Shane agus well tagan ober Chrua agus number Chrua vi didn't Billy O'Brien agus a chance is One doing can that I'm shoot agus in country bull Tarsan Sastan agus a var on the mate east go Chira Chullin Schmachatro Robert Burke Slowning Burke Tuncha passing Crean Taban she shachas a stach love Jonah Donlan Fadig Donlan Joe Roach Grutig Roach fought it and Tom shot a Kieran Lean come more now again the birthday here tough at the Irish Dara Hora Agus Lean la cooling all in our fod. Well, you're more now we get her free. Agus Kieran Lean as Crachwil le score Mirrol to Choride. Agus well. Tassin should have fought Gaile. Did the command strike Dar English. But the father gets not at Donlan. Stitter. Is nog een vlog as a visie cup nummer dag in. Gaile fos Goose shedden near dag. Nientje de holgen keen. Since the Nisar and Thompson, Roland Murphy. To Jamie Ryan TV still Henri a Gordon just touch at Tiobraid. Agus in Concha Tasser O'Halia, after Jimmy Árann Tasser to Shimir Clay. Agus a for real, agus Henri a Gordon Haitian Washdach. Tashi Schulte, Tiobraid, Segay dash on Concha pulls it. She should counter just at the command Thompson, Kieran Lee, Lola Money, Nish, she case, shoot.
Seo da Malidi Tamsha Díreach ar an spotadómh agus scóir as Gaile agus go chéidir le písa fáda há scórs cusadach go fáte Gaile. Agus nuair seo English. Joe Ryan ach le mé go dtí seo. Is an ceann míach, puc seas bhééis an Gaile. Agus tá Roirtaí scóir le fáte. Ag Tiobraid se Ciarán Lín taí sé talla. For scór dochretin sin cúpla numadachan. Agus há scór ionta feic chéine héana agus Cilliam an óg. Ach, van bhana sin loid go bheith an na Gaile bhí chead a chúlí natra pe tréimhse. Há cheann is rístan. Agus Ciarán Lín is an fácá go le fá second. A Táirn tunnel. Se da Cathal Maloney a spéal an gára. Gaile an scór bhna lamsú beidir bh le hamid. Isteach Joe cumra dí club Harry Holmes into Camag Holmes. Plana méid imnaí a sipadúnta hímpalet. Fósig at Harry Holmes. Sin cínta de puck séar an sinige when ní de réitor agus tá faoire an bhaid into Harry Holmes. An bhí mar ógur se ciún. Ach, leis an féidir gon réitor. An bhd céanna rinne fearn na Gaile bh cup numadach an bin Roland Murphy. An ceapin go bheice muid Cárthach buin seo chama. Is cum mar ógur an tóg leis réitor go dtí seo. Tína job maach ó seo. Agus seanta Gaile an bhar naidú go aon cholíháin uair bhain eile. Agus Cárthach buí. Sponsor go Jake Donnan Houlihan. Sin Canlan, fáil fiú réile, ceanna le hógeal. Agus an ceann sin pultsa Árann Sassan aige, deithú cúlín fáte Gaile. Agus muid tarnt le tríú mad mar sin. Ní nach aon scór bháin idir na fáinne ríist. Agus clufa Harbh tainneamhach gan échú feicin. Fós, ceann sin léitigh fear na Gaile bheith ní, tá an dóir. Agus is it Craobh Iomána Murphy. Murphy go leis trumlan Tráchtaire í fátig. Cillian Roach smachtaí deasig Roach. Roach gur casatíhiste leis an dinta. Fósig mata Cillian Roach úte an na fáinne chur a chó scór níl. Ó tá faoire hebis gur sí ghol a mú ach níach sí mú chu sí Árann Sassan. Agus Roach a Craobh Iomána. Agus bhfuil hí an upar fáte ag Gusandor. Agus na fáinne leis a chó scór mar sin chead cín fáte Gaile leis a chéile. Is go Tiobraid héisiil chead cín chun cín ceann fáda eile builte. Agus a chug Gaile siar le cosnar sa mnéiste sé difriúil na Malidi. Pugus a brise fannacht le Jonah Donlan tála Malidi. Malidi gimmert am áhá mar sin. Stacható Canlan. Canlan grúta le ceanse be Canlan cuiinú ar chult mar olaí be méid sin. Canlan fósa gimmert leis. Tug sé faointe. Hard test an Gaile leis chun cín. Agus Brian Canlan. Agus chug cín as cusadach a fáte cup. Agus cosans bhá faoi dhéad dinta Tiobraid na tamsin mar aon le Brian Canlan sitarráil an carú clufa déag agus na chuine túgra leorimnaí le Gaile gimmert trí bliana an gháda minar léironn sin beidir méid clufií ta imní a cup. Se le séú clufa Tiobraid James Woodlock chuirtú puck séar an sin. Agus puck sleasa bheithán réiteoir isteach cant le sceapin. Is a réiteoir agur se isteach beidir lámh cuirtún Schlitter. Cumar níach me sin méid sin an bhí Schlitter san éir. Stoin Mtí hain tú dangol an aclis glugad ach an réiteoir canta sin muir tíomhlína chamá. Agus ní bheith mór ná nach puck strasa agus hepa chuil an cearta go réiteoir agus ní droch rud sin eiceil réiteoir gáil cant le ní bhá muir tíomhlína ach an Cow Rater and fourth official, Kevin Kinroth to give her head. Concha Don Sherrock to Mark Sean Kelly. Kelly, Kunchamach is Fekajib Lodge of the Greek and shot Angus Tashishina Maidu, a Gar Limerick. Concha Grute, a Jake Donlan Houlihan. Jake Holchin Keen, they're called to get Fatih Maloney.
Mionúr Hengel she's stitter. Score táhacht an chug hippedáin agus puck shot sell bheits an hippedáin an shot. And you not see a second. Agus unt go háil ag an rád shot. So not to be Tiobraid cumpur a chead a chuí an cím, but should count le fána agus numa doáin an shot. Agus a réitir tá sesin all counts le Rhys O'Connor an shot. Agus éta Cárthach an. Cin dábh se sinna chéad duile. Agus Cárthach díreach darach. Nes camarán Iach mise bhí mise benú. Bhí mise I brenú I dro an muir bhí Chrysús an Cárthach ar bhí Chrysús an chlár scór le numa doáin. Ach ní raon doubt I réitir an trúna seo. Sna Chris Mooney chu sé díreach sáil ag Rhys O'Connor. Agus Cárthach díreach darach. Agus well. Bullet cinúnach sa Cluiche agus fear Tiobraid dar hóra Carthach. Ach tackle ag an rád seo maith an dú Cárthach darach. Ach cecht bhín sáin le fólam. Cumas cuirsaí scoile nú faoi seachtag. Agus ba cínte go bhóla mo sé. Ach nis ceann se fáitigh Tiobraid agus fáitigh ag Billy O'Brien. Billy O'Brien is a puck sí a rútal. Agus ba seantigh Tiobraid ar a leid in scoilir hóscór agus muid a tarnta le ham an seo. Agus buile mór an seo go gáile. An Cárthach darach sin ach seans an seo na fóine a chuir hóscór. Agus sin dinta ag dúhan. Bheith muid seans bhain leis ag ceachtar fáine. Kelly go bula fada. Agus Gaillimh faoi bhrú. Cé go na fóine hóscór. Ceann se Murphy, Gary Ficasús ach í Ficasús an tamsin. David Ryan to the Gamaige. Má fád le Dara Hóra. Hóra ní eilis an ceann se Ficasús. Agus le ham a Sristein agus na fóine. Gobar hub chlár an scór. Agus náid a dóig a tíomh. Ach chead mar dig a Gaillimh an dáile. Cé go mééis a gimime leis an rí. Agus an chluife ammána go dtí seo. Ach scóraigh de hama a gluife Leathcheannais na hÉireann orthu ag Gaelic Gaillimh náid a dóig Tiobraid náid a dóig. Jamie Ryan, Sheer Hainche. Tá Roach sásta túr faoi a chud Cillian Roach Crean tá sí sin Árann sastan an scór ag fersc go hanna cagam se Tobin haar hart na siúr Tobin ísio sabal dinta ba Kelly ag tarnig Maloney an aber dinta leid de Gaillimh húl ach oberwá dinta agus a fáitin seag Ryan bí ceap a scór aige a bhfuil tá dar cúlín fáite cúna fáite aige dúna hain faoi bhrú tá sí sin a scór má gón bhfuil sí sin Árann sastan á sin scóir ítach ar fad sús fad a tílíne sin ceann dáin séireach seantaigh Tiobraid chuir a chó scór an seo a bhfuil scór a cub tá go divan agus a sin seoltar sin sastan ag Cluiche ní thugann sean pass ach bhfuil sí sá fada tá sí Árann sastan an scór fad agus an dar ceann fáte Roach leis na Ciarán Lín a seantar scór beidir go Gaillimh cuioine ar chúl tóca Lín a faointe agus chuirlín idir le fórne éist agus na sé cuioine ar chúl bí cínta ó sin Ryan a fós scimach leis tugann sean pass ag an ceart agus í cáilte ag Tobin to falla Tobin smachtaigh i deas híomh lova Clay casa sí agus í sin tíbhiste go postaí an scór an rá go ag léiteigh Burke ach ní éile sí fice agus í ficeach san éir fáteigh Mionúr builte tíobh líne scór an lé an scór ar fad ag Cillian Malone sí bach fáile Brian Canlan a cuioine ar scór bhfuil a chéad scór aige tá agus an bhar na leid í ríist Breathnach an do faoi a fás stachan Murray stach fád a Tobin taban sí go hálainn stachan na chrúb agus Árann sastan scór glót ar fád ag Tobin sin síos go Tiobraid agus seansaigh Stephen Tobin in ceann sin tarnaí aige Árann sastan agus bhfuil tá ag Ciarán Lín go mór an rá aige a Bert híomhir tá feartaíomhir sna Dara Hóra agus Lín le cúlín all ar fad bhfuil you're mór an rá aige seo da Malidi tamse díreach ar an spotadómh agus scóir as Gaillimh agus go chéidir le píos a fáda há scórs Canlan grúta le ceann seo be Canlan cuioine ar chúilt mar olaí be méid sin Canlan fós gimach leis tug sé faointe Árann sastan Gaillimh as chun céin
agus Brian Callan
Gadisha, no to do you gative. Macmillan, K if it's Automach, Glyphic Canisnaden, or Electric Ireland. I guess Sheikh Numed Edeloid in your moods. I guess Shin. God, you create new head dash in Gama. It's into Gaman, Chinaka, it's into Gadasik, Malidi for Vuniation, Shitter Ficus. If I had them to put on a couple of score, I'm shoot. Momentum are far low, fought to give Mark, Jack of the Limerick, Ficus. I guess you Murray Stamp, Malidi, Tinagama. The Spórt and T-shirt into Gadasik, God, Yash and Ibru. I guess I fought and chug Robert Burke. They can head smacht and head sang will she set to the Gaman again Tom shot. Stachad through Cannon goes to the Herp Gabach to the Gaman Timmy Carl O'Reilly, Captain Hippodoran. Fair Dunaway, Huglish, Kern John Doyle, couple shot on Club Canada. Doing it near Stachad through Tobin, if he Tobin, I mean Tivelagus. Maloney-ish, call Maloney, Mistacher, Tobin. John Donlan, Angus the Rater. Gertanu Shear, Killian Roach, because by Shanta Trek guide it. Got Ashman Keane. Angus the Rater. Angus McKean to Bishop Bader Kuno on the mere cool. Angus Tirshasha Chance. Got Brian Canlon. At the Kerikeen all Gahaya. Tirsha Chance open to you, Count Egal. Nach Nis Tavachti Nashen. Tirsha Chance up Galia Khulid Ashman Keane. Angus a Shimpulse, Angus a Pulse Gadas, Ray Harn Saston. Angus Gaillimh Keane, Angus Frahagul Bader, and momentum, Angus an Unya Visi Gaidla, Titty Gavigan, like the Hamach Feckamilin, Shakul Bode Pedorn, Shadar English Ishiger Murray Amshu, Murray Fivug Maher, Angus Puckstasi Veson, Gahipedoran. Agus focus on Countach for Jake Donlan Houlihan for Court of Weesey Gaidla. Rhys O'Connor's Kiwara, Court of Darug, Fort Egerson, Droch Erotten Thompson, Frivu Edeline, Achten Reiter, Kershemi Amu or Deuce. Agus, well, ni me henkin ti fi shen nach Dakar umse. Ave keen to team shot. Agus a Reiter, Agus Mertivlin or Nyach Shamach. Agus Chantel and Chag Jake Donahue, Countach Gjor, Stachfada David Ryan-ish, Gerald Himpel from the Gailve, Ryan to the Gama, Breathnach Bina and Kinna Cart, and Fair Pedoran. Agus be Gailve sauce to Latus, Marshaw, Sagade to Dorda. To Pedoran, Gimmer to Customer Simnesh. Agus Imner Simnesh Donoyach. Countach Murray, fought to you Murray. Clefan Wagadi shot. Tas boss, Stinchag Fair Pedoran. Became a Shishag Manog will, near Hashi. Agus Cassengier Yesh. Shnhukin Kudamu. Agus Tarishin Agordu. Countach Butts a Fadak Sean Kelly. If Lornoch Garalis a Gaidla. Bishop Gutze. Clamu Farrell to Thompson Murray. Agus Maher. Countach Dune Gerald Mach for Fruig Jonah Dolan. Agus, well, Keensy Kevish Groups. Well, going to Stetry Mach. Well, Rater Oga Pucks here. Kevikin wrote that. Pucks here, Vesson. Agus, Tolkit. Jake Donlan Houlihan Countach. Agus Pesha Zakar feckin to bull to the Tivlin and shot. Agus Keensy took Shebedir. Father Shanan, Agus she shin a casa. Agus she Don Sherach. After she Harren Sassa shin scoring to her fad. A Jake Donlan Houlihan. Agus Goride, you're Keensy Shahin a Quinu Tour Free. Wulcha Safadi, Agus Vichy Safada. Agus Foxier Fekien. Se Gael goed met de gantje. But se kan more meat. Sean Kelly to bulle morgen. Brian Canlon Gael sausage gantje all. Cool boy. Misschien kan want Kelly to bulle vader get.
Fear hip down geart machen jo Harry Holmes Cabruid. Tinta Gamage. Donald Hunan in East to Session Free Vru. Agus is tip down Girave to low Shelf. Agus Gramuma Killian Roach and Chin. Agus Tinta Gamag Roach gets into what these are Gaile. Agus Aspa funny of Beta Gadisha Sadar like tip down. Agus wel feckin moet Geminica Limerick Simresh. Unti into Fanta drinking tell nobody in it. So that Jamie Ryan. Sein Ceanseach ní bhfuil sé intachaí run a Murphy gur tíar agus pucsaí an tamseo agus ceapan go ónar Dwyer tamí sísan sin agus haríomar deile tuair se sean spéidir go James Woodlock agus Lepáiste Badáin rudí thucar síos agus cant le Dara Hór anseo agus cant le ónar Dwyer Tá mar cosandar sa bheis sin sinna réimil an stúa agus ar se scrílisteach mar sin tóice Jake Donlan Húlan an ceanse fórne ar cho scór ní méid scór ní feiceann sa séanam med sa dáirle Donlan bol an ceanse fada a dro Ewan Murray dynna gama agus anta anhaige úntanan tipidorcha leis ar scór ar chun cín tá agus úntaí is Cluiche siimplí líor chuisteach a rútal san air agus a chur harsin sasnan agus cuine go éiminoigh tipidor hirsteach leis Austin Duff agus Sean Walsh tá filte le panel hís gortaí fada mar sin tá cuachtach ab edamínse cean sin briste check mar sí tíar an Ryan ja sí ficas suas an dáir tá sí fáteag Ryan Passed over Murray Fivu ag Harry Holmes Murray gimach leis Ja cuatú cúna tinta go Harry Holmes an sitar leis fáte leis a Gaillimh agus well me cinnta go dtíra chur an puc sír sin nuair sin a puc sír bheits an agus an obair tinta Ewan Murray as dúirlas óg agus spás agus ammanis ag tipidor an beidir chá chúnaí chun cín Ewan Murray gimmer til ása fáda da haslatus tá sé gimmer til glíhan sa dáirle héana tá hain sitar tá seán sé da dún a ceanach ar chur an scór agus é sin dintaige agus héis 8 númed sa dáirle tá tipidor éis an bhearna sin bhéad dúna sríist agus a fáte Kelly tu sé fada agus Sean Kelly bultán ádaige agus a sí seo contarteach agus í briste i ména chúil ag fear hippadar bit a bin an Kilcart Brian Callan puck géad go tá se sus a láh well bhí sí is a láh Brian Callan agus ceap si go chur a réitir sus láh bit gúirte nach sé sin gur hit sé héin a Kenneth Burke aibhín seo tíbhile an fáca agus puck service an go hippadárin agus Killian Roach in seo low réiteire agus pucáir de brí well puck fada Sean Kelly bhís se agus ónar Dwyer chur a chumán leis agus mé go méid Kenneth Burke seo driblóideach frostachas mar bhí slitar láh Brian Callan is péidir go ceap réite gur se cuatú puck éiriceach Rairc níos águs sé Somáile dáir a se hall cantle Banister na Gaillimh an rád na minar don áig is fearr a bhí na bhainster ní Thomas chama a rú críd na hÉireann agus ha réimar deile hí Kenneth Burke mar thosach agus tá cinnta meach slitar ag a héin san áit sin go me se a cuatú cúil agus muir tíbhlína cantle caithfearlach coiste amán na Gaillimh chama ach puck sírt an hippadárin agus bhí láid frostachas ar háile ach tá tippadáin sásta agus sin a fearta duine go má Ewan Murray ceann cáilte go O'Mallidi fáte Gaillimh chéad cúpla scóir a ciúnach sa glufa seo leis an bult sin tam sin dro Callan bí ceag mar se go Dwyer te go má go bhirrta go sin ónar Dwyer faoihrú fearcha náilt titin se agus puck se go cuaig well ín sé bhí fós ach tá se ar a talla ach tá sitar fós fáte Killian Roach an tam seo
Roach tar faoi agus téach scór bhain seo. Fáte Ciarán Lín, Ger Casa. Agus bé puck sír an seo Gaile, cé go bhfuair sin scór. Agus an obair dintan sin ag Brian Canlan. Agus bé Schlitter a tastal. Agus isce tastal Brian Canlan chula scór. Tastal Gailach. Howla go meach beidir cúla tastal. Ach leid an seo an bhearn a ríist. Going chulín amháin. James Lodlock an sin. Contra mín cin loch banistíocht a bedarm beis táir dáile. Sín san gazíad a citta muid a fannacht le. Agus an seo sa géideach amá. Mutta Brian Canlan fáil frí réidir an puck sér gan réitir caint leis an muir tíb líne. Ach, cheapam just ásta go máis. Agus sé Brian Canlan an bhearn a leid í ríiste. Rá puck sér fáte Gail sa dáile. Agus an ceann sin tócaí agus fáitin seo ag David Ryan. Cúpla coscéim tócaí ach tenta go maith Ryan tá luas faoi. Lína tenta go maith má lídí tá sasna. Agus well sin puck slasca go Gaile. David Ryan tenta go maith. Agus ag rian tací machchan seo sná bhí báisteach go láidir. Na ómalídí go leor clufií méige go dtí seo. Am rianna tenta go maige ceann seo chuch an cín. Harry Holmes ach tenta go maige Hugh Murray choláit an trug a hippadárin. Ceann sin smachtaí go deasig dúhan. Dúhan a casa. Fí bhrú Donlan teach fan a Tobin. Iach bud mór go Tobin's dáir le seo. Maloney dina job maid. Agus tenta go maige ag Cathal Maloney. Ní dom gur puck sér an sin Gailach an éideach. In ceann sin tucí gréitir. Ach tá Cathal Maloney héis job maidine a chúis stachar Stephen Tobin. Ach ní heasta nó Tobin ach sean samáin le bheith féilte. Ach níos Sean Kelly as Gaillimh Thomas téach se a seochar thar an trasna ní chuireach sé intasarm. Ceann na himnaí is sáir faois le buile mór mílteach aige. Ceann se pulte ní hanga se sách má lei sin ach be sí contarteach. Agus bise sí méle chúl. Harry Holmes geol síos Schlitter. Fáte Holmes. Ardíthe. Agus hí sé a chugaide. Se fáte ríiste aige níl. Cosint bhainte go Dwyer an sin. Canlan a gearach an cín. Dé Ryan tenta go maith. Agus hí fáte an tam se Ryan eile se Adam Ryan tam seo. Adam Cash an Schlitter leis ní mór rá aige. Tenta go maith aige. Fósta gimachchatá se. Pass love a Cluiche ó hóra. Nis tá spás Stephen seo. Nó go hí bháin Burke a gear chuine le mó. Agus tenta go maith Burke an tam sin ag deire. Ach bulan seas ní bhean seach an cín amach fada le Jake Donahue. Ceann sin Roard. Agus stacha Kelly. Agus é lusco Kelly na gúlaí. Agus bulan sé stacha so Canlanna a sin léite agus fáte tam seo ag Ciarán Lín. Ó Dwyer gáil sasna ó Dwyer. Agus Lín don séireach mar chlána se beidir a réitir gur hit se. Agus puck slasa bheith an ceapain. Agus puck slasa bheith an tíireach. Sná an Commentator an sin can Commentator ó mas amach. Agus branis na Commentator I bheith gagan action. Ach an ceann sin agus butún tin agus ríist. Teachtaí ag tippadáin. Is an imar breise sin na úsáid I gceart go dtí seo. Agus ní annach an scór amháin. Agus Brian Canlan is séad na níróid an seo. Ceann seo builte aige, builte go háir aige ach níon sí sin crín. Agus beidir go bine róg beidir le cinenne Cluiche an tam sin ach feicimid ónna díosteach an seo ar an Cagney cuman níomh muide. Is má dul mór cuman cinenne le Seamus Kennedy an donnaí. Fearhín cá gandí sin seomna hippadáin fín sta Cluiche ar Spórt TG ceach amán ceann sin briste. Fáte fearrta go mte aus an seo Tiernan Ryan. Ryan chun cíneach dúin. Séad go leis Schlitter. Ceann seo stacha Joe Cillian Roach. Roach ní aon leis sí ficha suas. Ó Dwyer go síos ó Dwyer tugach a dáma. Agus tá Canlan an sin ach tenta go maith a go Dwyer má fada dar Englishnis. Tá tín scór hippadáin le do hocrú síos. English fada
Bíceach sin ag Jonah Donlan go háile tá te mag Stephen Tobin agus puck here ag Gaillimh Thompson agus only tista go háile chama san Ronan Canlan it staach par sin onadíon dóhiamh agus tu Ifir seachtag sna Árann Cagney Steach nas Darragh Hóra go Hippedáran agus Jamie Ryan fog apart nimmer go háile agus Ronan Callan agus tá Lewis ag Ronan fear Chileimar Dálaí se seantig Jonah Donlan na fóine chud eis ar chóscórin seo agus bhreithe i glufa mar seo na níos mar seo glufa Leathcheannais na hÉireann momentum cún se go leor ceann pultig Jonah ní don gúil si crín agus ní bheith na Gaillimh chuine stiúil bé ach níos chumán na chuine sa Cárthach mar sin cúpla seanta Gaile tasín scór Hippedáran go leor silibh Gaile go dtí seo sa dáir leis seo se a dar English tá sin fada tíhheile an fork mar fáile Patrick Ryan var sa lé ceann grúteag Jonah Donlan Donlan staach fáile Callan tíos tá cíisteach sesin a dro lín Níana líní smachtú tá gomáin tam David Ryan Ryan fós gimar leis pucí suas a cáil ag tá sin fós floch se Ronan Murphy inis Murphy so stite go deas ag lín bhfuil mal tá Sitter fós ag lín Ceapa go méid béid a puc sér taobháin tíhheile bhil tí sin ar an Sathairn níl agus Ciarán lína cuairtú puc sér fear chrochhfuil tinta go maith gachan aber tinta go héin agus David Ryan tá caimhlín éir de bhirrta go ceann sé fáteag Shane Ryan fear Chileanál Dís fada tá Tippedáin na hol leis an timnar breise agus méid sibh tá fáte ag Jonah Donlan go dtí seo Donlan staach dro Roach tinta go hálaí an sin ag Shane Ryan Achos in tinta ag a bhar bug a bhar mór agus í fáte ag Ewan Murray siad an fearrta Luimneach go Hippedáran a siad a Harry Holmes go háile Holmes chuir leis in Schlitter fáte Ciarán Lín tá Ciarán Lín agus luas las a faoi Lín fós ag imar leis ní féidir sí ficus os ríist agus ábhlocail dinta agus David Ryan tá mar rád go ach ag de bhirrta go agus an tamse bhí seantar háile beidir scóir éascáil Animation scoring in Sador leis sin glamú má cheaping is féil ag Jonah Donlan ar ón dúhan agus ní a gaiirí le Tippedáran sellibh chuisteach ag bhirtas Don Cherry Thacob an ógus Tobin agus tá agus fecin bhfuil Stephen Tobin te mapéid lína leathosach mar lína sitar chuisteach an ní feici aileach trí scór go Hippedáran rá scór Gaile and ceann sé fáilte sé Billy O'Brien se an fear a bhí Luimneach Murray go cliste be ceann sé contas baile be chuineiste sí fáilte dúhan bhfuil á sábhil eile dit ag Sean Kelly dochretar fad agus déiteach an clufa bheith hart an sin don nuach le dúhan an ceann sin chuirsteach a gúil ach Sean Kelly ach Ewan Murray leis an léir agus áil in ríis le Billy O'Brien in scéad scóir le Cineannach isteach a dro dúhanis smachtaí aige Stas na hinse tá Tobin leis sé tá Schlitter fáilte aige agus Stephen fós gimar leis fáilte aige níos tá seans Don Cherry tuair sé faoi chóla gíist agus dinta go maith Sean Kelly cifan na Tippedáran cúlín ach Sean Kelly well tá dúsluocht na himra imi ní me cinnta cin a bheith háil inis níos mú ach Sean Kelly aus a fád a gúil an Gaillimh a cifan ar chuir fear Pedáran in ceann sin Árann Sathairn agus rá chuúdaí chuidir na fórne ríist Well, it's dúshmór tan go chlufa Canis na hÉireann ceann sin bulann se lá Brian Canlan chéad scóir le chug Cineannach sa glufa seo Spórt an seoigh Patrick Ryan Tón O'Dwyer tíomh móthó Ryan Freevrút a cúpla cos céim chun cín Ón O'Dwyer agus níor go beidir churasca le Tippedáran ceann sin isteach a dro Mionúr tam seo Sinta go maith aige ní tasal a scór Hippedáran tá Páirc le péin as a fáilte Jonah Donlan nín fáilte tam seoigh Billy O'Brien Tibit a dhéadó go háile agus a Tippedáran tá seantar seoigh Murray le cúil tá sí tacaí faoi dhéire an cúil a bhí tír tá sí tacaí ag a bhar is lárnaí bheachtas Tippedáran go dtí seo sna Ewan Murray agus béidir gur bin sin agus well crothaithe ag O'Brien agus nuair se thug siad a pás ag an am ceart agus níos tá well tá
Bulle Marfach Beidir in the Gaillimh. Fecamilin. Pokemon Fada. Ashin Bishtek the Grute go Dwyer. Dwyer Susfala Murray Leash. Hēireann is Gavin Maher. It's Ross facing Trinach. Grun Shitter and Tamshna. Chiara Hurling in the Fornish. And as well, V chance in the Gaillimh with her score. Which is not scoring the Amshu Bish Hadzakut. Contra Pulse. Susanair Hammer David Della. Harry Holmes Giriol. Late to Gama, like Fair Padoran. He's reached Nish Ewan Murray. Fought it. Like Jake John and Houlihan for cooling gloats it. So Dora that shot. Joe Manoog. Hēireann is Burke. Ashin late to Gama. Agus Pucky Sus Gadasik Sean Moran. Fought it Ashton to Gama Manoog. Puck Sear to the Rator. Agus on the yellow rate. That's Tráchtaire. Stephen Kane. Fairless Killich and Árann. No, it's Kieran Lean. Agus Yapin go Tursha Shachas Éimir Delta Karaska Kieran Lean. Agus Donny Fairlevy. The Gimmer Tavachtas. Sculle. Shada Sean Kelly. Agus a fair to couple of Soval Inta Tintige. Sigluvisha. A Kinta Nacholana Coolawan. Country Bultige. After she Shimbulse. A Yeshig is a 4-reel. She's scoring the Hassan's wits. Cluiche and Thompson. Agus Gaillimh Gear passing Chulistach. But Machine Sora scoring the whole girl. Fought to Brian Canlan. Canlan a Queen or Hul Tomshaw. Canlan forced game of Cluiche. Shitter called to get. Agus Ur Shafencha and Puck Sear. As well. A drone costing to Shachas Éimir Della. Like the Shasha on the re-rush to get cool reached. There's not one cool against core laws of Guihead. And take with a bit Tarloch. McKinsey. Gadoke, Brian Cannon, a Feinson shot. Ochtem at Foss and Martin. Clefantine, Vartin Shabedge made scoring on a Sevilla Gate. So da chun de beidir bheith tímach le grad na síntse na bliana seo. Is it sás go mágfuil imrí maithe tíochan cín sa dóthaíomh. Is mae cínte nach bydna. Yn laudiolach go bheicimid go leogan himrí seo na Ganzi Conde. Contra go take Jake Donnan Houlihan. Iris to John Murray. Grúte. Ag Sean Moran, ach fáte ag Tóban, ag different a Tóban is héisianna ó hain seamach a lína leachosach. Contra Sathairn Joe, Minogue Hēireann agus Burke. Tá Burke láid it. Tá Minogue cliste agus an cumann cáilte ach ní dhéana sé sin different á láid agus chiúra sé sin isteach go hálainn ar fad. Agus scór deasa Cillian. Agus mai heb go bin an cúgiú cánta fáte Agus Gaillimh with Cashel Prúsús and agus hol fada agus fágad an Spórt tíbiste Concha agus fáilteanta Stephen Keane agus under the yellow fall for Gaillimh Dara Zimmerman as Crachwheel agus Zimmerman fall for raid Rís Shanty Brian Canlan and Varan the Lloyd go cool. Ashin Bultige agus Bultars and Taston on the yellow fall for Gaillimh the Tráchtaire. Agus tucha sé Tráchtaire not if the Doig na Cillian Roach. So there Zimmer Tráchtaire not Cillian Roach. Should that Dara English person? I was around nach Moran. Lezina Dara Gadisha. Yeah, more chance near Hula Gaillimh. Tivelevi, your chance near egg. Tipadoran.
She fought English nish. Garla fought in Concha. Piek ma fair na Gaillimh, Jonah Donagin Concha fixus fought Gavin Maher. Stach only a long tusach as in good come on Thompson go on Dwyer. I think about Harry Holmes once go home on. Agus a fought to that, she's basically Shanta Gaillimh shot into Concha. Harry Holmes, Girl she's a schlitter. Dwyer, Gear stop Cluiche. Agus a gent come on Ag Tiobraid agus yet in the Gaillimh shot. Ryan and Thompson, David Ryan, Achlaf in Migashin. Zet all it's an air and Thompson Tobin. Stefan Hurling hínis. Tá fertívis de rota Adam Ryan tívis de. Ben at dastin shot Tobin. Dar she shon a score intach. Ach nín she creen. Agus rís Tiobraid. Well a hÉireann numed. Gaillimh fuck a glug. Score ní le kint and bua kintu. Tá she the fog a Gaillimh sa glyfa shot. Kelly a dro Canlan rís but she shot fada. Canlan Girl Sheesura. Fought to Canlan. Ha Brian Lodge in the Hassancha. After Carl O'Reilly Hingama. It's Cousins Wajan to get. Shitter Rishta Tala. That's a tackle. She says Shitter. Fought to Ishak Tiobraid. Angus Glantamahaku. Conscian late seconds into command Thompson. Egg Donlan. Angus Hawkwood into the Fornia. Angus into command Thompson. Jonah Donlan. Martian. Score. Because basically Gaillimh screen or hole. Well, you know the hot score. Tiobraid force could have moved Shansney. Dar English. Hol fad no shot. It's not time to repressure. Fought to Gaillimh. Fought to Tonadi. Shira Heinz. Agus basically Gaillimh roll yards. Cárthach Hugh Murray. Mario Keen. Lodge Murray. Year stuff out of Tobin's. Not to be Shillaveska Gaillimh. Fought to Tiobraid. Agus Puxir Keense, Gael to Carl Maloney in Chen. Agus Gaillimh well, fi Shanta go bishit to Christach, ni Churshid Stacha. Agus Tobin, o hang Shamachar Lina La Hossach. Different again, Agus Shanta go binish, let's see them la roll. Vernishin Avedu go cool reached. He's doing nach le méid sin deisna ar puckan is here fáte agus a dáirda for se ceann amháin ach se cinnach agus ceann tábhachtach se I chasa híomhann le clé go tíad deis a hálá agus tóg se chud ama fin am is a puc sé ar tócaí beán am a focaí agus an ceann se bult aige agus inta go deas aige mar sin coolid in na fórne ríist agus on the yellow fall for range Paul Commons Sathairn. Tonight. On clon rotation. Frotten Robert Páirc agus an Conscian well. Ní sem se Gary Churistach dro an Chúl nu Árann Sastan Jan se Cárthach up. Agus le imnar san mesh that to chef na Lear Dash. Adam Ryan fog up in the Páirc agus Paul Commons. It's Sathairn. Adam Ryan fog up partner Lords it. Zimmerma, Cliffe Maige. Agus when Malin Chamber shot by Tiobraid. Had Asher Cliffe Canish the Moon. Cliffe Canish the hÉireann. Or a hit on Electric Ireland. Feck him in. Fought Burke and Tom Shunt. You don't go just if he score no shot. You hear it. Staffadle Zimmer. Zimmer tur pass. Staffadle Murphy. Murphy on the all. She fought Brian Canlan. Canlan a Casa. And Verna Lloyd do again. Tashi Lloyd the East again. Agus raw score. Agus nummer 1. Conscious in the east to Tobin, Hainigus Mar, Vertig within the Gamab, Kekmashishin Nick Fair, Hippodoran, she called to Cup Fotig, Gavin Mar at east. Shala Omaliji, and Shanan score, I'm shooting Sugarale, he's given a hook shot in the posting, Thompson. Tinta Gamage, and who's Kean Lynch at the box shot, Flick Beg, Stachna Love, Fortin Thompson Garle, Fotig Ron Canlan, Shanan score, I'm shooting Sugarale, the chef Rue, Shanan score, I'm shooting, Cody the wall into the forward. Agus ever watch it to Ferris Killimer Dolly. Agus score 1 in the fornish. Agus well. Page and a hook Cliffe hard falls. Sheikh a second go on force Nimerts. In counter Pulse Fadig Dar English. Care Rose Pokemach. Fortig Gaillimh, Fortig Tiobraid and Thompson.
Love san éir fear Padoran. Cárthach agus puck séir Gaillimh. Agus Jake Donlan Húnlin. Couple cush came some mesh Tokyo get. Agus shush Shantish. K Hocus out Duke Canlin. No Donlana. Agus Shante Gaillimh or a whole scored with the turn to Shaska Nomad. Agus you kind of the chance to tip it on the move. Then we should see Fwynta Chunkeen. Agus you might to Kimme Dam Kuta Gurtiva and you can't make a match on. See Nomad well. Ashta could see Nomad on a feck of inch in the Marta. Ach shoda. Shant, Shachmatswag puck Shaska Kuigaton. Kafar, Páirc Mac Pirish. Club Cyril Donlan Silahidja. Which are non Nafonia Churo score and shot. A Breathnach Tashi Shin Bultza agus Bultza Árann Tassadage. It lays a score of Jordan Donlan. Tasha Heish Rochian all a good numad. Agus to Nafonia Cho score. Hangs in Will Flagwick Tippador and Gyar Heinz Nursha. It's a 40 Patrick Ryan. Did the Gadastic Tippador and Shailu Bahasha. Which did not score. Contra Stachzo. Duhan agus Burke. The Burke Lloyd it of Roglish. A Hushle Bindal. He pulled it against Shitter Hochenkeen. Even he said Tal is a Cárthach. Shitter Shin Cottishtach again. And he had scored it. Agus a Cottishtach. 40 times Robert Burke prevents Hochenkeen to Spórt with Machrive. Brian Canlin. Yaina Shiol. Harry Holmes holding the toe. Holmes will she's. Gerald Shees in a shitter pui. The broga Daraga. Flick big in some a bit on Thomas Shani in the 40 Fairvale on Horror. Harry Holmes. Ní more chance to go on him puller. Cathal O'Reilly. Shitter called to get. I'll be forced to give out. 40 Tippador. Árann over to the Gador and shot. I'll get that. Jake Donlan Houlihan. Bullincha, Mahadzo, TV na 40 Gaillimh, called to Gaillimh, Berta Tippador, he put puck séir Gaillimh, agus fell to the Paul Commentator, agus fair wall of the Hurling, he's puck séir Rutal, agus for sure bullish that's the Meirach in Chin Captain Shachas Eradella, agus Shanson shot a Gaillimh, Rolchan Keen, agus well, we should Keen, sig head Numa Gador shot on the Elsat Staja, Billy O'Brien, the Fogger partner. Agus Killian Cantwell a fog partner go Hippadoran. Ach Jonah Donlan agus 3 second gona am fósa Nimmerton shot. Fall Fury a book séir Shahogel a chudach Gaillimh an Keen. Agus Kate Hedjacha na for you and Murray puck séir and Coolchin. Ach Chiappin few machar and Donlan and Conchars and Taston be Shantelek Tippadoran. On the Fall Fury go Gaillimh. Shna Lewis Keary. Ach shut fair Páirc Mac Pirish. Paid a 40 get le couple numad Braden Chadzo. Cool and Wallow and shot. A high limney. A Tiobraid a Gaillimh chud a glyphic canish na hÉireann. As she bults yes sugars a 4 rail. Agus in Conchin Emmy Moo. On the fall free regular Gaillimh. Agus Brendan Fox. Ferris a Galmore. With our skill a gullish to Wallow on the Gaillimh. Agus Polo Cunningham vi mar wunter Gailge a gift had safe session tachti starcha not Gavin Mar a will chance to Tippador and Cluiche Rotal no will chance le Gaillimh chama no vekemwid an breshe Tansino mas fail quick second karte Nish took Tippador and Gyar no took shit father vekemwilling contra Bultic Dar English Joe Murray Keirhus and Schlitter Groots it Bert Zimmer Tala fought to Gaillimh Neil she fought in Tom Shagan Tonna Dig Tippador Cantwell Hochenkeen Stahdzo Nina Lawn Tussle should I do hun Gerald Shees and Schlitter and hey Tonna Dig Concha Joe Tobin Stefan Gerald Shees and Schlitter Ta which an answer from the posty Gerald Himper Donlan Agus in Glamour War the Harator Agus a Kurtu pucks here well Ton Farving to play La Cursi Rater off the team Lumsa to the session in Kinner session Cárthach Weekart ach Béidir good chance like Sean Kelly in shot Nish tan Rater og bud an puck séir Breathnach ach má sha tá cad nish ní go go Sean Kelly in puck hurt gon Rater ach tá session dintage agus ben a fórne cho score ach an rud a smúg Gaillimh agus ge Padoran be an brishin shot be Gaillimh ash e chear dig ach le fair to Sean Kelly ní gaho an Schlitter hook and Rater and ching a puck did it Data a turf in the pussy book data ach a leid go chlufi leid go rámacht Marvin go hundul and shaw a grieve fi Shapney and day Gory Electric Ireland on the phone cho score
Gaile hína seatig ar Tippeadáin hína seatig Gaile ná de fiche bé an breisian ná cáilige.
hÉireann orthe Electric Ireland agus bhfuil críoch drama túla bhíoin agus seans ag an dáthí a péidir an clufa a rútal is go John Donlan na fórne chuidir hóscóir sin for sé haon pucks here ní roiile sí chuir an sas agus an sin numed a bhí agus seans a bhí ag tippeadar an béidir ar pucks here ach Thosamuid an ambleise ar thosamuid tús a chlufa agus an ar Gaillimh ar chuaigim nóir déag go dtí seo agus muid a cuirtú má tá níl tá sitar cateisteach an uí agus a cateisteach agus ché sitar fát an tam seo ag deir Zimmer olchan cín fóscim mar leis ní bhfuair sé pucsaí an tam sin agus an ceann sin bulteisteach a dro Tóban Stefan smachtaigh deas aige sálainn an smachtaigh ar a sitar séisna bhí cuirtú chéad scór sa dáirde an an chéad scór áil san ambleise cúpla cos céim tócaige agus sitar cáiltaige agus an chosainte ag leis na Gaillimh fósaigh Tóban ó bhhainte aige agus puck seaca cúige bhés an faoire mar sin seans ag tippeadáin leis an lí sa dáirde seo mar sin tá nuí na rialchaí fós a bhaim agus na cártaí buí bhil lean sin siad a san ambleisin seo mar sin fíoch na himnarí an áthal leis go chuigh imretéig ní níos mú ach an ceann sin ag gibh a cúide ag gibh a tíide ag mí hÉireann testan sna ón dúhan agus thola go mar se dachar ar Gaillimh sa Cluiche anis ag gimmert fiche núment sem leis feice mar linn ach cínte bheit rá beidir go me an seansa sór ag tippeadáin feice mar linn a fáte ag Murphy cumán blistigh fearr peadáin stachas ó Brian Canlin a casa tíbiste Canlin fós óchan cín Canlin dobí be cisteige na chumán ó tí sin hÉireann testan níl agus imi mú a hánabar ag Brian Canlin agus simúl cinteart ó mór mar bheits ag tippeadáin sa dáirde seo sa ambleise fósas ní mar bleise a neibre siad a sitar níos minicí ná rinne siad chu siad fada go minic an ceann se punt a fada a sin léite agus fáte go Malídí tein sé sin gear taig fearr for cúlí sa gé sa dáirde ón Callan go deas susanéir gur Zimmer amsúin aon leis agus in fáte ag tippeadáin Mís go himmarí seo úr ach ní na bhirt seo agus a tinta go má an tamsin ag Dara Burke farcín wara Dara Hóchan cín i ríisisteach Canlin spóla Canlin a chorpús a le spás orthain a se láidir Canlin le gúlin Canlin le scór hÉireann testan an scór a fad agus bhain tan dáir chéad le gon ambleise chumá is ach mu le fada anchlufa agus chola na pantaine bheits a glufa se fátain seo Gaillimh ceamach brise seo ag Brendan Fox a biseach Paslovik Fox Zimmermer Dara Casa Gírann ceann fixús bhí Stephen Keane fáte Keane a fearr tíomh leis Keane Paslovik cliste ag Canlin Rónachil timppel fós a gimot gur spás chorthú hain íomh lova clé tuair se faoi chúl a chríist feiceann an dóthaíomh agus tippeadáin fós a ghil fádas na pucan amachcha seo cé go limmer sa meisiach go siúda Cilín Cantwell agus Stach Marondi Cantwell Stach Gáine cuirtú Tóban Maloney te go maige tenta go má ag Maloney chéidir a chaí fáte ag siúda an fearr ag imar se a Ewan Murray fu sé cúlta géad le agus an ceann sin fáte aige agus Ewan Murray gimar te rás a fad agus taíontacha se go himar yoga seo agus céimh is amach áitamach a glufa canis na hÉireann bei sé tiltte go amach bri sé léit an tam sin Cilín Cantwell danse agus sé tugus rion na buntaiste ag tippeadáin anseo agus be seansar scór cup agus Tiernan Ryan was bu mo chuimh na sé fuair an chéad pucsaír hééis tíocha second
agus bula thuirsin dáid an tronianta faoi. Ach Tipperdoran fósa gimmert le ónar dwar mar cosnar san eis. Ní teach a dain sa bhí sé sa dáir leis sin. Seo seans. Tipperdoran chu leis an cín ríist. Ceann se bud ag Jake Donlan Húlainn. Ní bheith sí fada agus inta maig Sean Kelly an tam seo. Kelly tiatamach. Tinta maig Sean Kelly. Ach le féimi aige. Tá Robert Burke tíh mó. Ach tír Sean Kelly fadaí dró Canlan. Peab sí sinna gónar dwar. Níl. Fáte Canlan tinta maig Canlan. Tá feartí bhísteó a dastín se tuair sin fi de postí a hain. Bhfuil sí sin crín. Hasí Árann taslan ag Brian Canlan. Agus mar rálig put ein Craobh Iomána, wat chach mas Craobh Iomána go le I hurt in the shed. En ganzi min na Gaillimh iirecht an hain. Dan na Cluiche brise te Gaillimh a haflian. Ach Gaillimh imi chun cín. A gunne na Gríche. San an brise agus bín se dac an na scór ní all. Agus bud fan slitternis net awen agus dar English. Gear Patrick Ryan bij de English fadriest. Han jaar spaas ik het romach. Kan je bultige. Het zo Dan agus Murray. Smacht tegen Jessic Murray. Dan je pass Steve Moho. Mag vaders een Tony Youngsters dag. Cagney. Cagney bultige Limneach. Lag hier die shin. Agus James Woodlock. Zie je al kantle. Nog takje dus blok panisch tegen Tipperdoran gewekshit. Kid is phase over hier. Sanan Bishop. Shada Sean Kelly. Bullish session fada. Nino Fushin. Johnny Lena the house of the Gaillimh. Curtin Vision. Bishop 40 Tipperdoran is a 40. Killian Cantwell. Cantwell free Roo. Angus Cantwell a growth to the pucks here. Angus talk Killian Hish. If Gimmer come on Shastach. I can fucking check Jake. Donlan Húlainn. Is for score gunne na Gríche tá rísin leidí go mór. Ceann bultige agus sí a casa ach ní chasa sí sacrín agus ceann eile mór Tipperdoran. Sin Gaillimh agus an opchun cína go fós. Áte fi dóla. In líd agus well an polis am Alharmson seo chlán scórt leanana bhís níirt. Ís an Lewis City's glyfa seo cifan amach a se 40 léite a Canlan Ronan tá Lewis fí sin a se bulsa tíh líne ach ben ceann sin gear agus isteach lábh dar English agus sí seo English dis it teach macha dro an seaán ben tá le fear bedar chun se seiste de go má gad an roin badú macha se takeísteach hosa se an ambise it is Tobin agus Maloney did go mag Maloney to Teros father captain the Gaillimh Fairvale an Hora agus tin Teros again sin shit sin up big mission she cuz they went Fairchwil dar Hurling keen come on call to pucks here a honig show captain the Gaillimh Fairvale an Hora agus tin Teros again agus pucks here and Gaillimh agus Shantig Brian Canlan Gaillimh chulash Hurling keen agus Harry Holmes bantig an farkin agus Kieran Lean if he spint like did an granál a chlufe agus well beidir brise isce agus couple milsean fáte agus takeísteach agus onna díal tasteach Tipperdoran Austin Duff filte fear bhí gurtaí a gan feachtas mar sin seo feartáineart taithí aige agus fear le bhí I gimmert I gunne Scan na Gaillimh na bhréiféil go CBS an téanach agus clufeisian a chuúgáin breise chamá mar sin scoilnaí chundé ní táidir in na fórne seo ach seo seansaigh Brian Canlan rá scór rá chuúnaí chuid in na fórne agus Gaillimh an cín I gunne na Gríche ceann sin buntaigh Brian agus bultaigh go hálan ar fád ar an sesnan agus bhfuil an chéad le beh céirtnéin san an beisian seo Nis bhfuil feag with Tipperdoran, dar English, tein se fada uaráin eile. Donlan go más an air, Donlan grútas an air, mar lídí go tí sa Sathairn níhain sé, fátin seo ag Duff, fear húmí bhara, sealfach a dúhan, bhfuil dúhan an scóráil go Tipperdoran tá, sí sin glóte, Duff, takeísteach ó mín sigus difricht a hana aige. Agus na fórne, ar eis a chuscóir ríist, achlife, hí na fiche,
le fiche trí chóscór. Táda idir na fórne seo. Blocal maidin to Lorna Páirc. Run a Murphy girl she said shitter. Tiernan running a HÉireann girl she said. Fáilte fear Pedárin capin. Os an Duffy said a hugade. Fáilte Ryan. Te Gamaga is in a glana. Stachel Stefan Tobin. Beijing neighbor she shook Killy Minogue. Visha Kuhn. Fed safe shit. Minogue current Sasna. Tipperary National Keen. On score fad. Ni Hassin. A chance one. Go fair master Gauniel. Agus shin tajintan chinige. Agus eiste loch dan Tipperary. Agus an tip tussy. Well, tá sé téis couple score chuir chlár score. Agus a déalaí chun cín. Agus buinte tarns le deire an chéad le go ná bresin í dón go bheic mór an action eile. Béidir bheic muid bautile gan immert. Fáilte fear na Gaillimh. Couple coscin tóigh Stephen Keane. Tenta go maith gef chochan Keane. Zimmer Slucky so give me Hippadorn couple coscin tóigh Dara. Tá Lewis fi Dara ní is gosh of a Crean. Fáilte Brian Canlan. Canlan go hard Tarn Sasson. Atan Farsha go ma fair out rahin. Agus well on fade to the fórne Shascar and Shri Keshte his head. On fade to the fórne Shascarns. Eroser Faber Hummertus, Eroser Faber Cluiche. Agus Isha Stach Domino, Burke Cluiche, Grooten Chug Sean Moore, Fair Harn the Gaillimh, Fair Park by Páirc, Gaillimh Gusa Shivna Leo de Das, Fotting, Derek Burke, Fair Kinwara, Stachadro, Canlan, Craobh Matron Fibana, Cousins wide to the Tipperary, you'll heap a time shot. Agus Rater, Araga Binchin, Agus Brian Cannon, Shista Crampa, Agus Wellin Tages in the Fórne shot. A lady go Comortus. Well, Tassam go in Comortus shot. Ori electric iron with his foot of the tassel on the Fórne shot we lost. Marta should take Hullahort to her to up. Look, should will on top good shot. Agus need Tad Atrub. Agus the Shulin shot. Get a score on Teve, Fekien, Sadorda. Get a score on Teve, Fekien. It's a non-Brescian shot. Agus few my hand is very close score. We weak for a second. Hand the Ficky hand and no to fair card. Agus well, I don't check there for more Hummertus. Agus well, look banished to Hippadorn. Eaton, Coganil, nGael, James Woodlock, Ray Doyle, Brendan Ferris, Cormac McGrath, Conor O'Brien, he's Billy Ryan. Kid is failed to Tipperary in the niche. As well, banished na Gaillimh, Kenneth Burke, Ger Lyons, Willie Burke, Evan Kilroy's Cahill Daly. Is Intach on Cummerstone. Is Intach and Tahia, Shugan Hemra Yoga Shachama. Agus if Ekimund Pocaneric, well, Zeta Shatarlu. Agus when Tossing mean Dina Beja to Mafi, Eganishach. Yes, Kuzgar can Cluiche. Agus, well, Takinti, come on in the lad shot. Sultas Marunchida. Tanoi, lad shot fad. Creatin Skull, Lavin Shachtani. Martian Yve, Skull Curasso, Bandaloon, Besha the Queenu. Mas Fedilo, Ottimata Cluiche Canish na hÉireann. Son Rater affair to a couple of seconds to mesh up, Mark. Hek Machanach, couple number Xaru. It was a different surreal new Will, HÉireann Mertega Gaillimh go on and Chamarchen. Tonight, bet Cluiche Canish na hÉireann in Connell, it's it. Our bond the Morach. Agus well, ma bhín sé leachamáil se Cluiche seo. Pentá Táirglíb. Agus an é BEO Spórt TG card. Neart action is a Pelnaman. Cuirsaí amón na Árann seachtaine. Agus bhain an bháisteach a bhíonn sa géile sin imí ar fad. Agus ní leanach chaimhlín amón an seo. Agus don way chunde chlár na Kilchonne bhí bú éasca go gunne na Gaillimh sa bheachtas go dtí seo agus íos an turtaí chunde chlár mórach ceú an híon BEO TG card an way
Céhbh slós a Leathcheannais. Well, feicimid faoi an duine bhna sin nó an eice. Agus tá réite tú neart am a rob. Agus leat Tiobraid díadach hís fúnin seo a cant le chéile leis de Gaillimh mór a Páirc. Well, má tá indir na taithí faoi an breise sinna ceile Páirc. Mána sin na Gaillimh. Cine gur Gaile le fána sa géide bhí siad cheiricín le fána Sathairn bhí siad cheiricín le fána agus tháinis de leis agus ní roiile Tiobraid an bhóchar arán fós. A chachla fámána agus haréime de le mar dearma ben himróí seo le feiceáil a cínta san grád faoi fiche. Chaidlín tein. An scórnaí. Agus bhfuil bheith sin níos áras is túscoil sé dáir leis mar gur nimú go bhrise in an breise. James look at Udluck a héna cant an fair. Han cadasho drochort tú cosise. Mas nach híntu Bert chama a bheith an dáhíomhann seo. An banisteachta. Agus, well, cant le ar omónaí faois na Gaillimh Cathal finta bhí sé cante chrí an idirn seo. An tá near chrí sponsig an dáireann. Céir slóban lá feice mar léine agus fáhrú an dáir leis seo. Agus muid tarnta dechan na cairn seo a gahar Limerick. Tá neart le cactus fórne chul cháúach an cí ceappa go bin sin nó cúil feice mar léin. Déanam a fós a nimmert. Lá tuhaint amach Leathcheannais na hÉireann. Áirithe I ríiste mlína Electric Ireland. Agus sitar cáitisteach agus chaha Muller's going to hear me far. Feck Malin, he could score top of Fortin trying to hold the Takish Gaile, Roland Callan, Diana, which he shouldn't saw Father Toshi Árann Sasnon and score Fad. Egg Fair Keely Mordoli. Agus Gaile Michael Keen. Agus well, Kita Katzer go 10 seconds to door that shot. Nish Tanrishan a gore do east. Ewan Murray Kieran Shitter Fukasus. Fortic Fair in the Gaile, Fortic Topshik Brendan Fox, Fair Carmore. Stach fadle, Fair Keelach on Árann, Zimmerman, Tinta Gamange. Brian Canlan, Gary Smachtu, Shane Ryan, Iger Stopachalish, Shane Ryan to the Gamange Direct, Fortic Tiernan Ryan Ahain, Aim Norinish Treads, and Gert Tamer Father goes, oh, Grab Ward and Chin. And goes David Ryan for Shabulle, oh, Dara Zimmerer. It was a rater Cantla with T. Lina. Agus heb vek McCartan shot. Heb go David Ryan Carculor. Agus Rater. Hala Cantla Dara. Agus Carter Bui. Agus David Ryan Achla for Imi Egerson Chama. Bhí bua comporta cumá choíide an lásin ag Tiobraid an gcuine chlár ach an dáireann seo spán crín seo neo. Is se fearford Cúlín i gnáim Jake Donlan Houlihan bula sé an ceann seo cha fada se an na chorp fada hain si Grotis an air dita go hálaí an Tom se Adam Ryan dita se scór hógeil bhfuil se an scór áil tá sí éalaí híomh leh deise agus bhfuil bhí second dig gur neartám aige agus thug sé sitar leis cúpla cos céim eile agus an sean Simi agus Sean Kelly a gúil na Gaillimh cha mula ísisiún an tam seo fáte go malídi agus réitréis puc sír go Tiobraid Adam Ryan agus Brendan Fox a bula fi chéile. Well, tá sam cid a chudig a réiteach méid sin annach. Ag ní seafu de gair na Gaillimh hín sitar lámh ó malídi. Ach seansan seo ag Jake Donlan Houlihan. Tá sí seo níos cuireann an ceann na chuir sin sastan. Ach fecinn se bin sin gúil na rí sin an. Ach tá fearr nína érógan an ceann se chuir an sastan dói
Club Kinnell, Jake Morris, Vita Ka, Ganzi Shincher, Fair if he had house fish, Gipadoran, Conchip Bishti, Gutzig, Omalidi will, Fotzig, Fair Padoran, again him Ryan, Cheshire Bruchen Keen, Mino Girl Cheese Shitter, Fotzig Asher Galia, Fotzig, Brendan Fox, Gary Glanda, Glantic Burke, Mach Father Safedisha, I just Rossaton. Stephen Keane, Kieran Rush and Ruttal, Tittagaba, Collar O'Reilly, Captain Ipadoran, Zimmerman at Torrance, Fotzig O'Reilly, Captain of Fornia, which are non pass Horton Keane, Tosh and non pass Horton Keane, Shanta Choi Tipadoran, August Shanta killing Cantwell, that she Shinna Costa here, love it, Desha, on Zachar Turfin the Pussy on Team Sugar Fork, August Shansilla, Emmy Moo, Ed Ipadoran, August and Shella Fotzig, Ashidi, Shagad, Fotzig, Sean Kelly, Coolboy in the guy of it, Kyon Hafaz, Hitasha, Edro, Brian Cannon, Pabashi. Cannon and Gary Smachtu, Fotzig Cannon, to Fertiv Moho. Shana Stephen Kane, Kane, Gary Costa. Haggis like Pucks here, Grutze, ex Stephen Kane. Haggis Brian Cannon, Schulish at Strastig, Shitter and Thomas, Marta Kramp Carasso. Bisha Carasso, egg Dering Hade Lachama. Haggis Bisha Simul, a main did it to Stag Galia. And the puck on the Sierra, Oliver Killian Roach, with Bunning for Cash and Granoam. Well, this is her Stag Rishmar. The puck on the Sierra, Agus Cramp and Cheska. Should that Brian Cannon? He and the Ficky Hien, Lenard de Phil Kuig, and Kioncha Bultse, and Cramp Carasro, Atoshi, Harrod Sasson, and Farrell Drahan. Scorm, eat to her fad. Hangas er Lachosh Horide. Hangas hey, Shedanu Megale, and Ambreshe, Galia Foslan Keen. Tasting score, Hippador, and Shakan, Bultse, Mach, Fadler, Ewan Murray East, Murray Gary Rutel, oh, Melody, in the Gama. Isha Kimmert, Lisha Skullen, for Shadbu, Intagunye, and Tayn of CBS on Glamour, Titan Chinek, Ewan Murray. One Murphy, Murray East, all Ash. Tasha Hulot, go Hippador, and Concha Stahadzo, Stephen Tobin, Smachty, Dassi Tobin, Tobin, Sassig, Adam Ryan, Inchanai Smachtu, Women Og on the all, Burke, Girl Cheese Shitter, Hulle, Murnish, and Turtle will lock up. And Shitter and Coltsach, Puxir, Grutze, I get into Gamag, Austin Duff. I get Tosh and H. Different, and Tipper and Rain, Schlabby O'Brien, or to Ash Stach at the Bork. I get Jack Cahalahane, fall for raid. I get Shanton shot. They go on doing the re-rush to I do. To Gaillimh Hain or Eichon. Jamie Reinhardt Stach, Vianna Killach, Eganoam. Shot doing. Conscious Bultsege, Angus Bultse, Híomh Love Dishige, Angus well Tursha Shachas and Radella, Angus on the Tall Híomh, Angus Taduhan Bansamach, Angus Jack Cal, Spain Lahore Tashtach, Angus Billy O'Brien, Fall Fury Hain, Angus Eshin Tashtach, not Tieran Ryan, it's even over in the Goppel, Angus Anna Badintige, Ta Funyev. A tassel Hippadoran. Agus Jamie Ryan Tishtachnas Rona Murphy. When Keshney Bede fi Fornia Shincher in the Kundach is Lerin Smianti, Vin Shatney, Nina Dofi, Sangrocha, Taha, Eden, Intachain. Agus Cree, Agus Adam, Agus and Cliff Emery, Galore, De Crua, and Dohiev, Comic Cadarlos. My happy to James Woodlock, August Kenny, Burke, Sauce, Gama, is near to the Bullet. Gaillimh and Keane, Tipperdoran, score Tasso, Schlitter, Fotzig, and Jake Dillon, Houlihan, Tasha Tursha, Tasha Spienta, Tasha Freevroo, Nimor Rawage, Schlitter Hasse, Bullensha, Agenta Gamage, Stahazo Duff, called to Fotzig, Ewan Murray-ish, score Tasso, Hippadoran, Murray, Stahazo Tobin, Smachty, Dassig Tobin, Tasha Hull, Amahadzo, Tiveling a hole, Maloney, Girachon, Tivamo, Titamag Maloney. Schlitter Das is Stafford Billy O'Brien. Billy O'Brien Stafford Murray. Murray. Oh, hard Sassnod. Would she hard Sassnod? Toshi hard swell knee. Does she be moo? Well, you said basically Toshi to be a cool. Come on, paint the rates on the staff. Capish hard Sassnod. Toshi hard Sassnod. Whoa. Well, if I fail to go near TV net, the my epic girl Max Malcolm Schlitter. I shouldn't be hard Sassnod. Haggis. Cooling the one into the forenet. As well, Chon the Magalle Foss and Yimmer, Tippador, H score Amshu, has to share with Dotio, Bulchadan, and Shitter Ollencha, Fotzig, Malidi, Each and all cheese, Shitter, Emery, Titimishla, Krampa, Fotzig, Patrick Ryan, Padorn, Shitter at all, Fotzig, found the Gaillimh.
Buckle into her, Brendan Fox into Copty Hippodoran, Shnakal O'Reilly. Ishtahadzo, Minogue, Forte Minogue, Shedze, California, Horo Score, Killian Fossing Malish, Cup of Kush came to Killian, Amaha Fadala, Jack Cahal Buckle, Check Cantwell Tom, Buckle into it. Murray Buckle into the Jonah Donlan. Oh, Leeds go open a child lads, the guy, the August lads Hippodoran. Spórt and Chubby have a score, a will she hard Sasso on the 4-year horse score. To the 4-year horse score. August Cantwell free at it. August Rov Flockall into take a Táirn. Time near Titman Dohiv la Crampa. Unfaded lane in the Cluiche Rutta. Shri Keshaton. August Imre Yoga, Hurling Zig, Shablin Zig, Shoplin Zig. A Turt and agree. Ganzi Kunde, Con, Bulce Fadu, Keir Rusin Concha, Grutik Farn the Gaillimh, Agus a Grutze, a Kieran Lee, Tashat Tivsha, Fotze, Tiva Stitcha, Stephen Key, Rohan Key. Ah, Cousins wanted like Tipperdoran. Can a Burke occur 2 pucks here? I shall Dakar Dolinish. Schlitter Fosig Zimmer, Gun Shees at the Schlitter. Carl O'Reilly, Dillingham, Aachen, Sassin Zentile, Couple Numa again, 40 Tipperdoran, 40 Gaston Duff, Ferta Ur, Tida Filze, O'Hortu, Budan Shan Conscious, near Vranisha, Ewan Murray, Agus Sean Moran, Ross, Takrutzek, Far Hippodoran, Lades Gaskillig Murray. Couldn't check Cornish that had Zolina Lawn Tussach. Score Kinnon Nachan Shvahan, Dynach Lane in all. Gaillimh Cassie Lovitesha, Cassie Shin, will she saw father, Tashi Árann Sasnon, and Gaillimh Agus couldn't check Tipperdoran and Ashran Keen. Agus a big and score. A Hurling Stack of Cluiche Cashnade and Feck Malin, Totseha second foes. Go on for number 10. Concha Grutze, Schlitter Colze, Edatala, Holland Gerol. Patrick Ryan, Isa Tala, a Rates Orga Puku Guntala, Agus there Shaga Fuk, Kirian Lean, and Shitter Guntala. Agus Tipperdoran, HT, Keen Amshu, as Cosadaka. Agus Kirian Roach, Tishta, at Asher Park. Agus an áit Kieran Lean, with Kieran Lean, Tishta, Agus Cramp Carasso Rish. As Kives, Ben Numa Duan, Fosa number 10. And Takud Roshan Tussi. Actually, Kiddy Innes, Jake John and Hurling. You're chef in the posty. No Mulisha Stasa Garnala. But Tipperdoran Cooley in a walk again. Bulisha, Hafad Shannon. Score warns by Tipperdoran, the Glyphic Canch na hÉireann. Conch and Bishop, Stefan Tromel, she's at the Schlitter. Amacha Heinche, Schlitter for the National Guardian, the Bikerkamach. A turn you found the Guardian of Steve Meekert. Agus in Conch puts a grown Callan, Agus Bays, Gavinchin. And Nimu Dawadas, Páirc Homan, Agus the Marchand. Fechin Conchas a Gauniel, Ní Hoka, Gaillimh more on Armada Shockapin. Yak with more in action, Snooman Shock. Well, it's Omi Ura Rote, Ní Colin Tilted Cárthach, Gaelic Gimmer to hit our dig. Sadoria, Agus na Brescia, Tipperdoran, a Curang up Hunkeen. In on Brescia, Wilchadon Fanachton. Ishan Pulse Gar, 40 National Guard, best chance to one look up. A caution score, Ramsu, City Chinta. Farn the Guard, 40 Gaillimh. Pulse Tivlina, Shirey, to Tipperdoran. HÉireann Cluiche, Leathcheannais, free shots in the day, Drába Tulshach Rotal, Le Ain, Hurling Agus in score the Bua, 40 Gaillimh. Aha, on Da HÉireann, a Walla. Our father, but Hugsha will agree. And Ganzi Maruna Gaillimh, and Ganzi Bui, Agus Gorum Hippodoran, Agus Le Ain Hurling Agent of Fornia, epic cart, Marta Feckians and Rochella Blianta, Achia Tipperdoran, Champion of the Moon, Evase the Glyphic Cannish, Bishop Krieger in the Gaillimh, Acham Bua, Agus and Bo Curahone, Egg Tipperdoran, and scored during the Hunshaw. Tipperdoran, he and the Ficky Cad, Gaillimh, no to Ficky Shea. Jamie Ryan, Sheer Heinche. Tá Roach Sosta Turfui, ach will Killian Roach Creen, tá sí sin Árann Sasson on score. Eg Fersh Gehanna Kagama, Sha Tobin, her heart the sure Tobin, Ishal Sobel Dinta Kelly, Tarnick Maloney, on number Dinta lad the Gardner Hole. Ach Oberwa Dinta, agus a fought and Chug Ryan, became a score again, a will, Todd, Dara Cooney fought it. Coon the fought it, doing a hand free route. Tá sí sin score my going. Will she Árann Sasnon, Ashen score into her fad. So it's father team Linish and Count Don Cherach. Shanteg, Tipperdoran for a whole score and shot. Will score a cub. Ta, Godivin, and Gadashin Schult, Árann Sasnon. A Kilish Duro, Nihugan Jam pass. Ach will she saw father. Toshi Árann Sasnon on score fad.
agus an dar can fáte road leis na Ciarán Lín a seantar scór be go Gaillimh cuinar húl tóca Lín a faointe agus rá chuúí idir le fórne éist agus na se cuinar húl be cínta ó sin roiin na fós cimach leis tún chan pass an cart agus í cáilte ag Tóban to fall Tóban smachta go deas híomh love a clé Casa sí agus í sin tíhiste go postí an scór an ra go ag léigh Burcach ní éile sí ficu agus í ficuach san éir fáteigh Mionóg bulte tíh líne scór an lei an scór a fad ag Cilí Malone sí bach fáile Brian Canlan a cuiinú a scór bhfuil a chéad scór aige tá agus an bhar na leidí ríist Bedorne an Delphi a fáis stachan Murray stach fád a Tóban taban sí go hálan stachan na Chrúb agus Árann Sastan scór glóte fád ag Tóban sin síos gar Bedorne agus seansigh Stefan Tóban in Cianchan Tarní ag Árann Sastan agus well tam i Ciarán Lín go mór nó aige a Bertí híomhir tá fertí híomhir sna dearthóra agus Lín le cúlín all ar fad well you're mór nó aige Seo the Malidi tamse díreach ar an spotadómh agus scóir as a gáil agus go chéidir le pí a fáda há scórs Canlan grúta le ceanse be Canlan cuiinú a chúlt mar olaí se méid sin Canlan fósa go mar leis tug sé faointe hard test an gáil as chu céin agus Brian Canlan fada sin an agus sí sin a casa agus sí don séireach a sí Árann Sastan sin scóiríntaach ar fad ag Jake Donlan an se fada dro Ewan Murray dynna go má agus anta áhaige úr an tipidorcha leis ar scór ar chun cín tá Cluiche be ceanse contas bailú be chuneiste sí fáte dúhanúil á sábhil eile dit ag Sean Kelly dochretar fás go leis fáte aige níos tá seans don teirteo tuair se faoi chúla gíist agus dynta go má ag Sean Kelly cifan Jonathan Lanín fáte tam se Billy O'Brien Tibet a dhéadó go háile agus a tipidor tá seanta ag Murray le cúl tá sí takeí faoiire tá Burke láid Tá Mionóg Cluiche agus an cumann cáilte aige ach ní dhéana sé sin difriúcha leid agus chreoir sé sin isteach agus glantamach acu ceann sin léite agus anta gomáin tam sin ag Donlan agus rá chuúla idir le fórne Murphy an áil sí fáte Brian Canlan a casa an bhar na leidú aige tá sí leidí ríiste aige agus rá scór fáte ag Ron Canlan se an scór am siún seo go háile Tá sé faoi bhrú tá se an scór am siú tá chuúlaí do bháin idir le fórne agus eber Dwyer Níl fáte Canlan a go má Canlan tá fertíh istigó a dastín se tuair sin fi de postí a hain bhfuil sí sin crín tá sí Árann Sastan sin chlána isteachú Stefan Tóban Beiidir neibh sí seo go Cilí Mionóg bhí sé ciún tá déobhse Mionóg Árann Sastan tippeadar in eisiau cín an scór an cúpla coscib tócaigh deire tá luas fí deire neis go se bh crín fáte Brian Canlan go hád Árann Sastan Tá fersir go teag leis na Gaillimh agus le tippeadorin Spórt seo be a scór a bhfuil sí Árann Sastan na fórne cho scór tá na fórne cho scór Cinan nach is bheitán daine léon den áil Cilí Mionóg casa híomh love deise casa sí sin bhfuil sí sa fáda tá sí Árann Sastan ag Cilí Mionóg